Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu civilian sang puya Mizoram Legislative Assembly for Thutkhom voina nei tura Chief Minister Plul du Oman Mizoram State Official la atana ro kunga phua ro min rel sakang cheti chu official resolution mangin apulu don Chief Minister Plul du Oman bana ka scheme noya progress partner loan muto za chumi zali samret pathum anni ati Home Minister Puke Sabdangan remna thunga Mizo ta na thil tha injek jinga inner line permit to state sarkar Ron masalo zon siam thadli ani lo na tur thuda telani ati Nepal tuilian thut awangin miza samrukdon an thia India miza samthum pathum tiamin miza serile chamnga pako chuang chin thriat lovin an om Mizoram Legislative Assembly for Thutkhom ni hina chu voina chunjamani dona Chief Minister Plul du Oman Mizoram State Official la atana ro kunga phu aro min rel sakang chati chu official resolution mangina pulutang Assembly Thutkhom hi chamadar somle chan ve tanani dona zone le chana hun dar kar khat manani nuwa committee report rang pharani dona heng zinga hian Comptroller and Auditor General of India le the Mizoram Electricity Regulatory Commission regulations sang ni somne prokte atel ani kan correspondent report ngai thang Mizoram Legislative Assembly for Thutkhom voina chunjom tura hian Chief Minister Plul du Oman chuan Mizoram State Official la tan ro kunga phua romin rel sakang cheti chu official resolution mangina pulu dona ro mandan chuan hemizo hian bill pali the Mizoram Goods and Service Tax Second Amendment Bill sangni somni parukle the Mizoram Floodplain Zoning Bill sangni somni parukle the Mizoram Industrial Area Management Regulation and Control Amendment Bill sangni somni parukbaka the Mizoram Land Survey and Settlement Operation Bill sangni somni parukte chu house asoi ho pas tu maniang Assembly Thutkhom oga se somni panga bultran hi ni chung nei tura ruah man ania pose ani lo chuan voina atiam chinom lovin ti top aniang Aizawl sanga kaswani news Aizawl Chief Minister Plul du Oman PMJV ke scheme noya Mizoram in Central Project hedu mek chu somni panga ni ti dondin hmana sanction hu ala omlawati Mizoram Assembly Thutkhom East PBL to MLA Puram Thanmoi Zona Zeka Chana het hui Soin Plul du Oman chuan PMJV ke scheme noya Mizoram in Central Project hedu mek chu scheme sang nei in Union Cabinet pompu yang wangin an pom hun nga mek ani ti project somni panga chu district sang ami ani ti bok Chief Minister chuan tu sarkara Planning and Program Implementation Department noya restricted tender manga na tho pakhat om thu soin na chu development of integrated program evaluation and monitoring system with server hosting and AMC atanani atia Mizoram Plan Analytics Software Mplan siamna ani ti soin cheng noi samre pangamanani integrated tech solution in cheng noi samre pakwa point pakwa in na an thok ti soi ani Agriculture Minister PPC Vanrotan Kumin August ni som pare thanga sarkaran kun thaktu te so thinga le sak to za chut quintal noi ni chuang ani ti Assembly Thutkhom azeka zona channa he thui soin PPC Vanrota chon sarkarin kun thaktu te hne na tanga so thinga le za chu quintal noi ni zali sabre pakhat point panga ni ti sarkarin so thing support price atan kumsani somni panga cheng viable cheza samli pakhat noi somnga singsari sangli zanga som separate pe chok to ti soin kumsani somni proka cheng viable somnga pakhat noi som pathum singkha sangsari zasari samthum pasiri pe chuak ti kumni chungin sarkarin kun taktu te so thing le na tan cheng viable cheza som ko pan hi noi som pathum singko sangni zathum som prok aseng relati Agriculture Minister chan sarkarin support price zong pe chuak vek to ti DAMC account na thundu to ni in kun taktu te account na thundu chome kani atibok Chief Minister Plul du Oman bana ka scheme noya progress partner loan muto za chu mi zali somre pathum an yati Mizoram Legislative Assembly Thutkhom azeka zona changin Plul du machuan bana ka noya kumin March ni khata tanga August ni som pare thlengin progress partner za series somli pani than chua zinga loan muto zali somre pathum an omati CM special package mi za thum som ko parungna na pek ani to tibok Chief Minister chuan bana ka noya tanpuina chu scheme sanga Departmental tanga pek chu ani ti Progress partner sum don za le trade and don na chu chin sia felwe kan yeti bok bana ka no hen sarkar kumkal me ka cheng viable che thum samnga dani line department somni pakhat amin pon nama tanga poisa mu na om than palo wangin hand holding convergence atangin nabar le center scheme ham thana ken telte don zel ani Mizoram sarkar hum hal state protected monuments somsir pakwa zinga Archaeological Survey of India ASI noya hum hal pahnia Agriculture Minister pusilo sevungan Assembly se suna zeka zona chana
Mizoram Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 2001 noya Mizoram Sarkar Monument ahum hal somsari pakuam thu soya heng zinga pani wangchekhuwa ko choro puile ralven puk baka lian pui mun lungphun ro pui lian pui khuwa champhai district mi de chu ASI noya Monuments of National Importance apon ani ti a ko choro puile ralven puk te chu kumsang ni champani khan Monuments of National Importance apon ani a lian pui mun lungphun ro pui chu kumsani somni panga khan ASI tek donnani thu soibok Agriculture Minister chuan Mizoram hun hluidang pali Mami District Reng Dil Khua Reng Puk le Kolalen Khua Lungmilem Champhai District Wangche Khua a Pipu te Lungdo le Saito District North Khole Khua Ru Ro Puk te chu Protected Monuments apon tura rotna omle mek thu soibok ani Finance Department changtu Chief Minister Pulal du Oman Tuel Theichi anla ka tanga kumin July thleng sarkarin suma moto za chu chengwei bel samret pali no sompanga singruk zani samruk pasren yeti Finance Department changtu Pulal du machuan petrol and diesel atanga road maintenance ses lak ani atanga kumin July thleng sarkarin suma moto za chu chengwei bel samret pali no sompanga singruk zani samruk pasren yeti a zia ka zona changin Pulal du machuan petrol and diesel atanga road maintenance ses kumsani somni pali October atanga lak ani nuwa kumsani somni panga atanga sani somni prokin kara cheng noi sang khazanga chu kongsiam nan pe kan ti a kumsani somni prok somni paselin kara cheng noi sangri zathum somni panga pe kan hi to ti bok Puldo macho Mizoram Road Fund brotin an man thei turin budget siam rolin budget estimate an da ani ati Home Minister puke sabdangan remet thunga Mizo te tana thil tha injek zinga inner line permit to state sarkar ron masalo chuan siam thade li ani lo na tur thu da telani ati Assembly session ne me ka zia ka zona chana he thu sem puke sabdang chuan inner line regulation man mek chu ani anga chunjom turani a hi state sarkar ron masalo chuan siam thadle li ani lo na tur thu da telani thu sei puke sabdang chuan inremna Mizo sa khole chindan religious and social practices te customary law te ram nei le ram in hlan chhon dan ownership and transfer of land chungchang ate parliament in dan asiam chu Mizoram Legislative Assembly na pompui lo chuan Mizoram man ni lawang ti ani ti a Mizoram atron man te official language of man the na tur thu da ani ti soin Mizoram in High Court University shan ane thina tur po da ani atibok Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga ponani a voin chan dan le chan ve Chanchinthar ponani ang Higher and Technical Education Department Changtu Minister Dr. Valal Thanan Lungleya Mizoram State University chu ala function loti soin aram ti fel ala nilo wangin building sang tu ro manasiam thei ala nilawati Assembly thutko ma Aizawl West 3 bill to MLA Puvil za thanzama zona zeka chana he thui soin Dr. Valal Thanan chu Mizoram State University dinatura post somsari siam phalna donani to a post somni fill up phalna po don to ni in heng zinga group D post paruk chu fill up to ni ti a ti fel hun chu soi mai thei ani lo ti soin thei to paphulak me kani ati Vairang te police check duty police la CID SB tang kop chuan August ni somni pali khan kezinga rit methamphetamine and man check duty te chuan ruihlo nei tu isaka kumsam thum pakwa zelen veng Vairang te chu thne tu te zofia nuwa nimin khan lungchang kon not chimlonga ruihlo ni nge rin methamphetamine kezili dang anman bille ani Nepala lui tuilian thu da wangin mi za samruk don an thia India mi za samthum pathum tiamin mi za seri sumnga pakwa chin thelevin an bo tuilian hi tibet atang intan ni in khop pui le thingtlang khoing mazat alena in kalpona le le kol phetha mun puite achena sa hle ani Nepal Foreign Minister Sisir Khanal chuan nimin jing dar le mini samthum pa serial lir nging in Tibet asoi nuwa lui tui hi aron lian thut ati a lir nginga wanga tlang panga vur khal chimna sa chuan tuilian hi asiam ni in asoi ni Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority Sudanin tuilian hian Timur Khua chim nuwa district dang Nawakot Chitwan Gorkha Tanahu le Nawapal Sari East District te shud le a Kathmandu khopui atanga kilometer zani don chim pha ani India chu Nepal sarkar chu tuilan tor chan chu le chomdol na pui thena oma pui atiam President Departmental Mumui chu Nepal President Ramchandra Badal nena anchena to chu ator pui thu sein chan chon hale chomdol na tho meka India chu Nepal sarkar pui ain tiamati Vice President Sipir Krishnan pui Nepal tuilan tor te tor pui thu soya Prime Minister Narendra Modi chu Min Khan Nepal Prime Minister Balendra Shah bia in tuilena wanga chena thlenga ator pui thu shila India mi pui te chuan Nepal unaw te antor pui thu sein anma mona pianga pui turin anin huam atibok Chanchinthar cheti topna na tlang pui
Mizoram Legislative Assembly for Truthcom Vanane Tura Chief Minister Pul do Oman Mizoram State Official Atana Roku nga phua Romin Rel Sakang Cheti chu Official Resolution Mangina Pulu Don Chief Minister Pul do Oman Banaka Scheme Noya Progress Partner Loan Mutoza chu Mizali Samret Pathum Maniati Home Minister Puke Sabdangan Remna Thunga Mizo Tetana Thil Thainjik Zinga Inner Line Permit chu State Sarkar Ron Masalo chuan Siam Thadde li ani lona tur thu da telaniati Nepal luituilian thuta wangin miza samrugdon an thia India miza samthum pathum temin miza serile samnga pakwa chin relevant an chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani